بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. خدي تعالى عز وجل دبي إنسان جو خدي حكمة بديه أو حكمة دانك أوتي خيرا كثيرا أو دانك مزنة وما يذكر إلا أولو الألباب. ancak va nimeta saymıştı ki dibini بعاقل. Evka Hakime Luqman ve Xwedê Teala Azze ve Celle hikmet dava, بعاقل kirin, zane kirin. İbn Abbas dibêje dibe hikmet çiya? Dibe el ma'rifetu bil Kur'an. Hikmet ewa gotu Kur'an'ı bima'na ve bi'amele ve tınasib ki. Yani hem pe amelt ki ve hem jî gotin ve شكرت خير وعظ شكو قرآن وعظة وبيغمبر عليه الصلاة والسلام بحصان دبي چند كله مسلمان هنا يجي قرآن وقت القرآن تخوني هم نور تدباري هم تشجونها بيري دبي هم جت محافظة كبي بن حفظة خديدا كبي بن ستارة خديدا جبردو اي اصحابي مالي خطف دا خست صدقة چون ابا پیغمبر گویا رسول الله فلان کسی اصحابی وراثت زاروکی خوره نهشت پیغمبر باکری گوشم تا زاروکی خوره تشتک نهشت گویا رسول الله تنه گوتی ایگو قرآن مالاوی دبی ایگو واقعا سورسی بخوینه او انسان فقیر نبی و قرآن زاروکی خوره هشت اجبرلو جامی کله که مسلمان آیا قرآن کله که ذکر خودی کله که وقتی مروات اشتا بکی مروه که بستاره خوده ده هنه که گوتیا حکمت او الاصابة في القول والفعل انسان گوتنا خدا و انسان دا عمل خدا راست بی او حکمته يجبر له حکمت او گو انسان عاقل خواه دریا خوده ده خرج کید قنجی ده خرج کید باشی ده خرج کید لو حکایه دبی سلطان تبدیل yani libası خود تبدیل کریه در کتیه در و که ملت چاوایا چویا میزان دیوای کرکک بویا غید که همجی چپیوی دفتراوی کتاباوی باله تخینه یعنی وقتی مرو شکال بویا که حتی زواد به مرو والایا او جی دوی والا بونا خود کتابا خود خینه سلطان میزانی گو اولا قلت که کفای زحفته دی چه باله دبي ولدي دبي تشتكي دبي ولا اس بوي نفقه مالي اس شغلهم يقول او تشلود يقول ولا اس عيني تشخرت شغلهم هنا كعلم اخذتكم اتشما مدرسه شخرت خينم كيف سلطان زحف هات شكلاي بو يحكر زير قدايده قرق ولا زناب قو تشما قوختي في زيري بمظهر از بالمديا خا ديامني بولا تدزيه چقا از بیجم دیام باور ناکی دوی خواهسته برگوهی دا گو ولدی گو از سلطانم زیرک جمره نتشتکا ها گو ولا سلطان من گو تراس سلطان بی دیسا دیام نه بی ولا نراستا کرم تد زیا چما وی بی گو سلطان بانوی گلکی دیتا ید بی کرک ولو عاقل قلان مشکل گو یعنی سلطان تشکی باش بدیه دا دبی سلطان چل زیر دای aha bu vece diyem ne bahar ki ve vece bir ola rasta dana sultana işte ki mazına yecberlu insanı mümin insanı Müslüman gerek dikkatli bir cevede biştagli nbevlet biştagaliya mala yani kalbi mrop pe heşk dibe iştagaliya boş عبرتا şey şerafay ki pedişki murvatay ki pedişki değeray ki pedişki درك اشتغلت هندك بشتغلي تجهوي ده بشتغلي تخشق بشتغلي وكيم بشتغلي قلت هندك اشتغلي والشرفات زيادة بي وديارات زيادة بي وهيبتات زيادة بي او قارشتا وبهتر سر يعني ودقاتا وشكمشكي وبهتر خاطر تجري يا خدي تعالى عز وجل عقلك مستقيم بخير سليما خدي ايمانك كامل بخير بحراما خدي حضورك خوش بديما خود دین و دنیا ما تفده خوش بکی مرو زحف دعای زار زاره بکی
چکو خدا تعالی اولاد بیجه قل ما یعبأ بكم لولا دعاؤكم خودت بیا محمد علیه الصلاة والسلام چه انسان را بیجه گو نج دعای و بیده چش وقت انسان تکتیجیه انسان دواملی مصرفت که یعنی اب نعمت گو خودی خلقان نو چه کرنا مهیا کرنا تب انسان تخوی حیوان دی چهره ام شیره وید خود حیوان دی چهره ام گوشته وید خود های خدمت آمد که روش خدمت آمد که با خدمت آمد که کتاب بگو نج با به بهن دنیای که یعنی هر تش خدمت آمد که حتی ملائکت خدمت آمد که امجی گرک خادم خدا بن خادم امر خدا بن خادم ریا خدا بن گرک امجی عبد خدا بن جبرد خدا تعالی به سبحان الذي اسرى بعبده خدا وصف پیغمبر داده بعبدیتی یه گرک ام عبد خدا بن خدا تعالی ما مطیع بکی خدا تعالی ما محافظه بکش کل درد و بلا خدا تعالی ظالمان نقنجا سما بنکی خدا تعالی عز وجل مبخي بستارا خدا